Danas pravim svoju omiljenu pitu sa gljivama koja može biti postna, ali i vegetarijanska. Pokupite kosu, stavite kecelju i spremni ste za miješanje. Tijesto premjesite u 4 male ljufke jer ću praviti ove male zrkiće, ali vi možete podijeliti na 2, 3 ili čak i 1. Dakle, premjesite, ostavite ljufke da odmaraju nekih 10 minuta. A kada su ljufke odmorile, pobrašnite površinu, malo ljufku, zatim razvaljajte oklagijom, još malo razvaljajte, potom razvucite rukama, pouljite i ostavite da odmara nekih 10 minuta, za to vrijeme napravite fil. 2 srednje glavice luka isjeckajte, protošite, dodajte 900 g šampinjona, posolite, pobiberite i prevrnite ovako 2-3 puta i to je sasvim dovoljno. Zatim ljufku razvucite koliko možete, dodajte fil, preklopite, urolajte, a potom pravite mali zrkić. Ostavite se peče nekih 30 minuta, polijte vodom i puterom, na kraju vrhnjem i to je to. Prijatno!